He kura kei tērā taha o te ao, engari he kura e ako ana I te reo Māori mea tātou tikanga tuku iho, ko Lord Kitchener te ingoa o te kura ki Vancouver, Kānata, e kōrero atu nei au. Kei roto te ahurea Māori I tā rātou marautanga. Hei tā Tāmati Rimenes Prout, ko te take o tā rātou whai I tō tātou ahurea, kia whānui ake ai, kia hohonu ake ai, o rātou whakaaro ki te ao, e karapoti ana I a rātou. Kia ringa whakarungo, kia rite, kia mau! He kura kei te puku o Vancouver, e whakatinana ana I ngā āhuatanga o hā kui mā, o hā koro mā. He kaupapa I timata I tēnei tau nā runga I te hia o Lorenz Brashear ua ko Tredegar Hall, te whakaako I ngā āhuatanga tuku ihoa te Māori, ki enei tamariki Kānata. Timata mai ki te karahi tuatei, o kōtei me ki, no reira tipu ake ki ngā karahi e whā, ko ako nā au tēnei momo tika nei. We don't have enough exposure, enough opportunity to meet with people from New Zealand, and I felt this was a great chance to do that. E hana I te mea ko te haka anake, te mea e whakaako nā atu ana, ko ngā kōrero pūrākau me ngā tikanga anō hoki. Hei tā ngā kaiako I nā te maha o ngā paenga ka hua ake. Nā kōrero pūrākau o mātou tūpuna, te tiriti o Waitangi, me te ahokotanga o tā iwi takitake kiko nei ki te whenua Kānata hoki. Its history, its origins, meanings, the different spirits that are involved in Māori culture and beliefs, cosmology, and as a result, my students have gained a wealth of information and knowledge that they can not only take this away and remember it, and remember their experience, but they also can compare to the indigenous cultures we have here on the West Coast. Ko te wawata ia ka whakaako nā hoki ngā kōrero me ngā tikanga o ngā iwi o te moana nui a kiwa. He whakarite he ringa ki tētahi kura Māori I Aotearoa anō hoki. The principles behind this is that we're trying to teach students to learn how to be global citizens, and being a global citizen is meaning to work and learn and understand and appreciate other cultures that are not within your own home country, but to go out and learn from others and see what they can teach you about the world around yourself and around them as well. Aha kua Pākehā te āhua, Māori ake nei te whakaaro, mai Vancouver, Kānata, Tāmati Rimenes Prout, te karere.